окуп жүрөм, иштеп жүрөм. Мен бул агайдын мектебине көп барам. Bir nerseni айтып коеюн, урматтуу ата-энелер. Окуучулары ушундай үйрөнгөн, кыскасы звонок болуп чыгыш болсо, мен муну жаштык үстүнө кажатып бар. Башка мектептерге барса окуучулар жаңы алынбаса которуп, сыртка чыгып, ажатканага барып, же стадионго ойноп жүрөт. Бул агайдын мектебине барса звонок болсо, окуучулар коридордо эки-экиден бири-бириге суроо берип, колунан китеп, жантаппас кийик салып даярдайт. Muğallim sorulmasa ben bu yak bulmayayım. Ama muğallim ne? Olmanın 45 minutluk vakit verdi, tam 45 minutluk vakitte belirlengen özünün metodikasını sağladı. Allah'a yapılmasa programına çekişen kaynağı. Ana sınavından keyif karmakla sağladı. Yani mançamçıda vuruşan dedi. Akay okuçulardı. Boşalttın ya mı çarçatıp koyarsın? Mesela diyor okuçular. Okuçular da boşalan kalıplarını kaldı. Boşaldığın natijasında Oşol 11. klassda 25 bütürücüsü bütse, жылыда да, ошол 25 бүтүрүүчүсүнүн бардыгы тесттен пароковый балдан эң жогорку бал менен өтүп атат. Бул деген ошолор жогорку окуу жайга бюджетке өтүп атат. Бюджетке өтсө, сиздердин карманыңыздарга зыяны тийбейт. Туура болуп, лейтек деп бир автобус чыгып турган. Эми Dastarxon chetindagi universitet bu har bir oilada ko'p tug'anlar ekansizlar, har bir uy biladi. Dastarxon chetinde bir haftada bir joy shu temalar bo'yicha mana bir tug'anlik, qo'noqqa boruv, andan keyin Xudoy tanuu, ilm tanuu, ustozni siylov, anan haq emgak menen biznes qilib boy bo'lgunun yo'llari jana boshqa temalar borda. Bu o'tdi hozirgi kunda mana Nарын, Талас, Issiqko'lda o'tdi istep talashib o'qib жатқан kitap bo'lib o'tdi. Menimcha har bir uy bilimizde Leylek'te darım, Dastarxon chetinde bir haftada bir şu suhbatlar ko'rib qo'ysak o'ta yaxshi bo'lib, to'g'ri temani tanlapsizlar. Sizlarga egilib, dasturxonlar boy bo'lsin, suhbatlar tereң bo'lsin, bolalar o'rnli bo'lsin. Rahmat.